Atza Tiol Dios Atza Koshnaxel Khatir te Ambelun Senza Tiol Dios Tbaneste Dios Kuka A Nzachtchik Bengwen Tunsentel Knikte Nkutko Khni Techil Khni Gutsbeyil Tunsent Chole Tiol Tokhna Tunsent Kushkun Tokhanma Tumpatsa Kamakoyol en Tijo Sensen Tiol Dios Tiol Dios Ktachal Tzakwan Teke Sensen Tiol Dios Tetnechel Tiol Dios Ik Hotsen Kutzach Tsen Kulus Kochilcha Ik Tente Tiol Dios Hotsen Huntzach Chitzen Jalón Toch Salmo 119, 105 Ajotiola Hunzach Kenkan Eshen Zacht on speaking Tochenem Ajotiol Dios Ik Hatzen Hunzach Bueno Hunzach Chtetulkstiant nos ayuda en nuestro caminar con Dios. ¿Qué pasos dar? Y nos corrige cuando tomamos el camino equivocado. Ajotiol Dios ik Hatzen Zach Nzach Tiek Entum el Kebe Anke Pe Tunchaki Esh Anke Be Tuntkirk Zakpi Ajoyol Atiol Dios ik Hatzen Kutzach Nzach Spik Sentok Chwinkel Nzach Tko Zach Toch Knab Tumpatsa Kamatz Okupeletet Nabl Bueno Atiol Dios Akatzach Kontet Nabla Kanlai Antunt Junala Kushhatuk Lentibe Tukohunt An Ugentig Tiol Dios Tunsin Kabel Kawel Kimochen Kiba Tunsin La Atiol Dios Zaon te speak en tot twinkela Zaon te speak en tot nabla Zaon te speak en tot nimbela Kanti speaking Kanti zach Eschen kokir technieken Eschen kokir toch shoppen Attets Asht shoppel technieken Es attets en dit shoppel technieken Bij machinach tuts Nog een takig Maga takpag Maga gilpag Maga tolpag Matzel gilpag Porque Nti speak en tot twee Bueno Meqat qtzach Tsush qotzech Qat qtzach Luk radio Tok Nog tenti qtzach Ntiit le radio Qala lutzach at ala Tzalchbel Ik Tiol Dios Tsenko juntzach Juntzach Toch qbe Ay chjonte Dios Tun qtzach lo hermanos Nog sentun Pues ile tir tun tzakla onjun Lapet se levant Zat kulen sa oye Jumach Menoch lo jumach On sa oye Shjuntet Biblia Oge we, ot oyen shwen Biblia. On shtoyen shte khum Biblia, es oge we. Yachtentet un shtoyen te Biblia. Oyen shkhum Biblia tet qai, tet shin, tet chmila, tet chugel, ket kwala, ket tal, ket liba. Oyen shkhum Biblia. Sonst jet pakton shtkon khum parch khab shtoyen khum bluse, shtoyen khum wesh, shtoyen khum kamish. Oyen shkhum tuchel Tiol Dios. Tunsent la Ajotiol Dios oken tetzach te yek al te kib'e ayen chib'et hermanos awunimel qoloqen qob'et qakin qob'et son qob'et atkushon qotzasik te toqnimbel atkun qotzanum atkushn el khilpaqan pero atzente Tiol Dios nzaqont tumel qe tsenesh baqman toqtiol cristian khalum atzele Tiol Dios nzaq kawanqo Akañawen tumel qbeqi eshin qotzachqin tunsen chiqin qbe toqbe atban el be Tsensen Tiol Dios menchi mankirto tui hermanos mankirto tui tsensen Tiol Dios Tiol Dios ik khatsen khunzach ditsen tetzach bant tu nzach tiekench nzach tieken zach ken kan eshin zatqon speaken toqen be ahí está Tkab Khan hermanos, Tkab Khan. Tiol Dios, ik Hatzen ku Tiol Dios, ik Hatzen ku Titzen bana qech. Bueno, te nel kwach qichtum. Te nel tchon tzil
tiqshpalen. Nel tintzil kiqlaq. Titznach bana ay nsaqs ntijun push. Nsaqs ntijun tiqe te nel tchon niña este pan kutiyupan qa iksente pan yupan tiqa lu chinguts machikant kiloqan sha tij mahakant. Bueno, iksente Dios tsen kute Titzimichi Efesios 5:26 kup tinchen loch tun sind schanset tun kup saxen tuka atiol. Mire, kut saxen tuka atiol. Atiol Dios ikhatsen kute sen komachin qaman te nel kwachqichtum. Hermanos, toknim lat kunsach kwachqich. Sen komodan sach kwachqich nak tsamach chilpachweton tsi nak tsamach tsqichwet tsi luchint kwai chewelu mach chilpachtetot tsi chi atsamaqe mach tsqich tsi luchint kwai chewelu lo mashoba kwanchint kwai chewa. Aunque tzarrin junt mini mi chiqon que te ashal mashob qalik onch in tarute pero tzqiqntum. Hermanos, toknim bel nsqiqtsi tiqun nsqiqtsi nzahyabel nel baqpuaq nqohasho nsqiqtsi nchilqtsi. Bueno, Kamatzaqoh kwa agua pura o que le kakalchin chouqtsi. Pero me kan sigue spisel lo kan mit so chosh wen me anke ksaont atzak khalo ay nakachin kwai chego machkonti wan manch sente is wache ikho matzaqma khun yolte arteshmoshul. Pero anke khun yolts akshmoshn ti khanm atiol Dios Contetiol Dios, ikhatsenko nel tin kwachir, nel tin isto kanm, nchastaqchin yaban to chwinkel, nchontin yaban, nkutiyupan ka. Hermanos, atku te ula mahakant un problema, de repente aushqonta, monoqshqoshqit to un problema. Pero atiol Dios, nkuyupantech, como tetiol Dios. Hermanos, unsach juntat problema. Ojo min, oja, unsach buen problema. Desacht problemi, pues ahí es tu nab, ahí es tu sentido. Mucamin qalet un kipaja mawala, tu kipaja manquala. Matsach un problema. Sentits khan, macha hay, macha kant. Nokma kokten lol qi machikant investment kuyub noksh khama khakant porque mix te junto en que luch el te hol noksh mahaktion ki machikant pero titsimichi ajotiol Dios ik khatsenko nkuyub tu nechon ya pero titsintetiol Dios zat kmans khan bueno makush khonkila pekinachsen kukila kshola bueno makush khun til khalo comprender mi نختمها يعتقى أكلته كشموش مقيم تسيك قيم قيت قيم خونش تخ يبنكو تقول كم تشتليوس خلونكا تنكي باسنسي كشول ليش تسيك شينكيون كناخسن كوكيلك شولج مين تشينج ميتو كخيون تبيش ميخا كنيم سنكيبه توت قالك كشموش سكيبه تشيتيول ديوس تشقون تنس أمبلته Coña, ambel sajana matzok en tiol Dios, te yupel niñab porque te tiol Dios, ik hotsenko Toshen hal. Te tiol Dios, ik hotsenko hun espech. Titsante espech, aka ibel wutzbach. Ka ibel wutzbach. Atzante espech tchai. Atzohonte ka ibel tutz tchai und dir. Atletek tzachel mand. junto al güey, no tsojo le ben Jaime, junto al pedazo tan skon, junto al pedazo tok per nkain que tu se toja que zung. Y te el que es juntir, kai, el chutz tok juntir, wen, es al kubel kir, kubel kshalan a ropero, sin chikai que chutz toja que romin,
te conos caen custo tocai el gutzbach to espejo ya kat kutzil salón ya kat kuchintzil salón a veces en krishiev te wi ya kat como kichik kai do te sentar estilo kawen min verdad muhammad ist kutz ay khanta ist akhul kutz kai lun kai doch kai el gutzbach bueno ich sentete Dios ich hatsen khun kai el gutzbach apóstol Santiago que amanta ananzen chik halum doch Santiago 1:22 al 25 kibin chinkohi tama tiol Dios esnya noch kokkel kibin con camina ayesh chico el spunte kibach kibin chinkohi tama tiol Dios mi chikha noch mach kibin ay qalat an shtekh tiol Dios bi khot an sans per in chinkohi mi kikhta noch tun chetbin kum ashik el spunte tibe ikhch Anchete noch ein Kutbin Kanal es min Kutbinche ich zink elzen khun schal n kustka in tutz doch un espech mo doch un lispech mo to kai bel gutzbach nokt kai in tutz me 18 telbet eschen el nach kai doch tkur me metzente an kuska in toch lei a hikinshish es olte zakpibl es kukschen Kutbinche es mi betzel nach dort kur ook tzalachel tegoch niet inchemens. Ik ben dat gewoon wacht zo wie ik mag een schieven wie gaan mag een maar zo dat gaan. Pero después mejor ching gewoon mag lot het zijn dan ik zijn gewoon schikerte. Así nog schal een koos. To ik zien kech chikai in kursan tot Dios lum. Pero ya nog kus chikai es ya nog wel kibinch. Porque ya nog kus chikai nog kibin que el nacht dat kui el nacht. Halle chikai in kus es in kibin kus wen es in kibinchen kui kama ku kibinchen lat el nacht ist akstat mug den an taktet khwet al kar itewe wuk itewe shboch shitzamante we schnatzen kui und te manejaren ba kutzens ma antwe gu per como tun tin karts ben el nacht und kuche smash stete sulz wat karton ob khan al shluqen manejar ya tats qum me nicht antqon pe comino min kokbinch en el nach chinchach was nach lwi und anten yol dir kiol gringo kiol ker schal amesh ma ant chingwegu pero como mich al ni yol we to inglés machu el nach de khum komin kun schnatzen ich dat yol Dios nicht stben al an stet yol Dios bi pon stet yol Dios bi men noch mach tbin kel nach como tu mich kutbinchen qala Chikai kursin que tío Dios es un espejo chiquim kursin to tío Dios chiquim kursin to tío Dios es in kibin chinkui ay per mi mantre con ikho aqen mantkun ansen khokim ti khon herman me lust mer manteng me lust man mantu me lust ma schwachte me kaizen wensen chin bete ma wensen chin mantu ma wensen chin tumel tiolma me kast ma schal kas noch ma zu kwach gut ti khon schal minch qala chiquim kuske ti tío Dios chilepek que ti tío Dios Jultum, aunque justicajo Jesucristo. Bien, por último, sentió el Dios, Majosrat sentir, te tío el Dios, ik hetzenko tzach, te tío el Dios, ik hetzenko te tío el Dios, ik hetzenko junkai bel wutzbach, jun lispech, pero sentió el Dios, michi, jun tío el Dios, o ajo tío el Dios, ik hetzenko locan, tal lech. Tal klech, tal kwa, tal tmish wax, ¿verdad? Leche. Ixtentmanto, primera de Pedro, capítulo 2 y su versículo 2, chik halum. Kalechi ok shetzenko tal nesh. Itzkeyet kitzche. Chichion tijo lech atiol Dios, añasman chintitoch, tunsentlikchiye toch kolbel. Ay, hermanos. Chi o tsinke tsen khon tal nesh titsen tenesh ant tu no o titmish tun sa ont mish tun tenan kamines o nesh lal chi tenesh tmish per kama mish tenesh kchi el tenesh ik tsinkech qalb chivin shqbien chion sentijo a lech atiol Dios Antich inyam antoch. Titzent on lech nutre, fortalece, hace crecer saludable. Titzent achun lech.
nzatqon qipan tban shtoqshmil el tun nzatqon fuerza tban el nchiye nesh qamachite nesh tmish. Ay, hermanos, man Dios, chi okshke tsenko talnei itzqeyit kitzja chi gion tijo lech atiol Dios. Hermanos, cogion tiol Dios. Ay, que lo quinche 20 programa, lo quinche gion tiol Dios. Sí, cogion tiol Dios. Tban stats noch kurt kwano setitetik du schwach teklisch geratet matsok tchi khos tchi chen qatswet al sqalwen chi sok to khumbas wetal tal kwa ma baj oshwen mukhshin sache que bueno tban pero yachtzante tío Dios es maqobahwan tío Dios durante 2 horas de programa cogion sentir tío Dios ate tío Dios sahal ont qipen sahal ont qna Atio Dios en Zacagua, porque Atkushin Yaba Otoy, en Cotzatcagua, tío Dios, Atio Dios, hermanos, en el Chonte Yaban, to Chwinkel, en Zaconte Speak, en Tocabe, en Zaconte Tuan el Tumel, que tú, Chonte, Xcaman Dios, Tuca Ajochni, tu Jaltiol, Xkitron, Teque. Bueno, Jovitz en ti, Jovitz, una mirada de fe. Que Dios los bendiga, hermanos. Jomachel, Anshchikai en Kiva. Nimin Jesús, Kamachit Nimin Jesús, Opfinkleti Latun Hotipin Kris. Kamachit Nimin Jesús, Kamachit Nimin Jesús, Opfinkleti Latun Hotipin Kris. Kamachit Honti Bate Kris Klote, Kwet Nasinti Lanim. Kamachit Nimin Jesús aklolke, Oxinkleti Latun Hotipin Kris. Kamachit Honti Bate Kris Klolke, Kwet Nasinti Lanim. Kamachit Nimin Jesús aklolke, Oxinkleti Latun Hotipin Kris. Kapit Kuchman Dios, Vanil Schmatzach, Onket Kapit Kuchman Dios, Vanil Schmatzach, Onket Kapit Kuchman Dios, Vanil Schmatzach, Onket Nim Shishchot Kapit Kuchman Dios, Nim Shchot Shilit Kuchman Dios, Nim Shchot Lichchot Zente, Tichol Shalakubun Kani, Tichot Kuchbil Kman Dios, Nim Shchot Salhut Machatzach, Kon Achot Kuchbil Kman Dios, Nim Shishchot Kapit Kuchman Dios, Kapit Kuchman Dios, Vanil Schmatzach, Onket Kapit Kuchman Dios, Vanil Schmatzach, Onket Kapit Kuchman Dios, Vanil Schmatzach, Onket Nim Shishchot Kapit Kuchman Dios, Nim Shchot Shilit Kuchman Dios, Nim Shchot Lichchot Zente, Tichol Shalakubun Kani, Tichot Kuchbil Kman Dios, Nim Shchot Salhut Machatzach, Kon Achot Kuchbil Kman Dios, Nim Shishchot Kapit Kuchman Dios. Con todo agrado hemos presentado el programa radial Leamos la Palabra de Dios en nuestro idioma. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Junt que aquel jotu giltiol kman Dios, atach benteshnaktsbil, te kau bel tijo ñawen, te hixbil, este oltetumil, tun sinkret sakle tochwinkel. Segunda Timoteo 3:16. Si Dios permite, estaremos el próximo martes a la misma hora y en esta misma estación de radio. Amén.